Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko hakorwa iperereza ku buriganya bivugwa ko bwabaye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda yasize Yoweri Kaguta Museveni atorewe kuyobora iki gihugu. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashyize hanze yasabye ko ibi birego by'uko amatora ya Uganda yabayemo amanyanga bikorwaho iperereza. Iri tangazo ryakomeje ryamagana ibyo ryise bikorwa byo kwibasira abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Isaba guverinoma kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abategetsi ba Amerika bavuze ko bafite amakuru yizewe ko inzego z'umutekano zahungabanyije abaturage yaba mbere ndetse na nyuma y'amatora yabaye kuwa 4 mu cyumweru gishize. Amerika yamaganye kandi kuba leta ya Uganda yarafunze internet mu gihe cy'amatora ndetse akaba n'amakuru avuga ko kugeza ubu imbuga nkoranyambaga zitarongera gufungurwa. Ibinyamakuru bya Uganda byanditswe internet kuri uwa mbere yafunguye ndetse bake bakaba banagarutse ku mbuga nkoranyambaga, ariko bazigiyeho banyuze ku murongo wa internet wihariye uzwi nka Virtual Private Network cyangwa se VPN mu magambo y'Icyongereza. Kuwa gatandatu mu cyumweru gishize Perezida Museveni yavuze ko amatora yabaye mu bwisanzure no kutabogama, avuga ko yishimiye ibyayavuyemo. Gusa mukeba we Robert Cyaguranye uzwi nka Boboye muri muzika yamaganye ibyayavuyemo, avuga ko aziyambaza inkiko. Abapolisi baracyari ku rugo rwa Boboye no ku cyicaro cy'ishyaka rye kuva kuwa gatandatu mu cyumweru gishize. Cyaguranye yavuze ko afungiwe mu rugo ndetse ngo ntawemerewe kumugeraho. Abanyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bikorera i Kampala bavuze ko muri uyu mujyi hakiboneka abapolisi n'abasirikare benshi ku mihanda ndetse no mu yindi mijyi mu gihugu. Cyaguranye Robert aherutse kugaragaza ko ziyambaza inkiko zikamurenganura kuko azi ko ari we watsinze amatora, ndetse ahamya ko urukiko rw'ikirenga rutamuha ubutabera aziyambaza inkiko mpuzamahanga. Ninyebije muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abantu 5 bahoze bayoboye imitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo basabye ubutegetsi kwihutisha gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe ababa barashyize intwaro hasi kuko iyo bitinze bituma bamwe bisubirira mu mashyamba. Radio Kapi yavuze ko abo bagabo bavuze ko bibabaje kuba gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abarwanyi imaze imyaka itangiye, bakaba bagifite abantu 400 bataragerwaho n'iyi gahunda bari mu bigo bya gisirikari. Umwaka ushize nibwo Perezida Tshisekedi yari mu mujyi wa Goma atangaza ko igihugu gifite amafaranga menshi yo gufasha mu gusubiza mu buzima busanzwe inyeshyamba zigashyira intwaro hasi ku bushake. Kuri ubu ngo iki gikorwa kiratinda, bikaba ari imwe mu biteza umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Perezida Uhuru Kenyatta yashimangiye ko ari we wategetse ko bwana Mike Sonko wahoze ategeka intara ya Nairobi yirukanwa kuko yabonaga ntawe azageza abaturage b'uyu mujyi uri mu yikomeye mu karere ka Yase. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe ko bwana Kenyatta yavuze ko yigeze kurambagiza Mike Sonko kuko yabonaga ari umuntu w'umugabo, ariko aza gusanga yaramwibeshyeho bituma umwaka ushize atererwa icyizere n'abagize njyanama y'umujyi kuko ngo yari amaze kugera ku rwego rwo kujyana ibibazo na buri muntu wese nk'uko perezida yabibwiye itangazamakuru. Iki kinyamakuru cyanditswe amagambo atashimishije Mike Sonko wahoze ategeka Nairobi, nawe ajya kwihimura kuri Twitter yandika amagambo arimo guhangana na Perezida Kenyatta. Muri ubwo butumwa bwa Mike Sonko, Daily Nation yanditswe yakoresheje imvugo nyandagazi rubanda imuhaye inkwene na rabusiba. Gusa ntibyarangiriye aho ngaho kuko yageze ubwo yandika ubundi butumwa avuga ko ashyigikiye uwitwa David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga. Uyu nguyu yaherutse gutangaza ko Perezida Kenyatta akwiye gukurwaho icyizere akeguzwa. Mike Sonko nawe yashimangiye ko yari umuntu ubereye gukurwaho icyizere agagurutswa ku ntebe iruta izindi mu gihugu cya Kenya. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikirire muri Tanzania. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe abategetsi mu karere ka Kahama mu ntara ya Shinyanga bavuze ko hateye icyorezo cya muryamo yica ingurube ku bwinshi ku buryo bucyamaze guhitana zigera kuri 500. Ibiro ntaramakuru by'Abashinwa News byatangaje ko abategetsi bahagaritse ubucuruzi bwose bw'ingurube cyangwa se inyama zazo kugira ngo barinde abantu ko bagira indwara bandura, cyane cyane ko ari amakuru ko zatera ibicurane by'ingurube. Indwara yibasira ingurube si ubwa mbere iciye ibintu muri Tanzania kuko amakuru ahaturuka avuga ko 2018 izigera kuri 900 zapfuye mu majyepfo y'iki gihugu.